Я хочу. Кто-то двигает. Karibu Diako. Murakoze. Akasunta na madamu wanjye. Bravo. Kuri kumukorakora. None sheri. Budiya ko nutambaye kumukuriye he? Arambaye burya ni kuri gukoraho nabi. Kumasa tambaye. Ngama. Ni Hano. Hano. Ariko amasera ntagukinira neza kubona atambaye. Ari kwishe. Ari kwishe. Murakoze. Ni Diako ni mushasha bamukuye. Burya yakoraga muri Nigeria. Nende. Akabuze. Ndikumva utuntu nyine ntanzu tumeze. Iyi ni imyenda yo hanze yambaye burya rero. Bikarimo nukuri. Diako. Ni madamu wanjye rero. Ni madamu wanjye mwiza. Yawe ni ikibazo cy'ubuhumyi rero. Twihangane. Ni ikibazo cy'ubuhumyi. Amaze imyaka 2. Nakundi. Muzadusengere natwe tumere neza. Nanjye musenyera kubyutse mu gitondo batanga n'ituro ryishimye. Tuzajya tugusabira. Imana izagufasha. Diako. Karame. Cya gitabo wakizanye. Ndagifite ahubwo hari indirimbo yo kumfasha muri iyi minsi. Turaganira iby'urusengero madamu ari kumva na. Ese hari ikibazo se ijambo ry'Imana we ntiryamufasha? Banyuze ko ndi kubona warushe. Icyo madamu areba kibagiye kutuzana nk'ako kunywa. Ntacyo ubwo Ahubwo Karame manje banjye. amagakoni kanje abangiye kota akazuba. Nako ni komeza akaboko iyo. N'umushyitsi wawe nagenda murambwira. Mana, utambuka neza utagwa. Tambuka neza mama. Tambuka nk'inyambo. Ugende neza. None kumbuye ngeza. None usa nabi. Nibonye neza. Twaba yakazungu. Uriya mugore niko twasezeranye. Kuko namuta. Kamuta. Kamujugunye. Reka tusaye tubana gutya nyine. Aransemye. Oya. Ndanyama karisoni gufuna. Hari Diakoni hanyuma n'indi Diakoni. Tubigenza gutya nawe pastor sigo. Dore ikintu kimvuna rero. Kumufurira amakariso, kumugira ute, kumwoza, kumubaza kandi tuzanye umukozi. Ntabwo ari myinshi. Imyaka 2 ntabwo ari myinshi. Ntabwo ari myinshi ko ntabwo nzigeza. Hari igihe Imana yagira gutyo ugasanga mukije nubwo turi abanyabyaha turi abapagani ariko Imana ireberera impfumyi bigira gute ntibumva ugasanga nyine wenda nk'umugero runaka arakize kandi urabizi abantu akenshi abasenga ubwo gukora ibishitani ariko baba basenga ariko none nabyo biba bikini wose wakuguma muri babuze bukazatiza cyane rero numvaga yehere bizito mace ndumvaga kubera umupagani cyasengera ngayivanga kwitwara bose babireba wese si kwisi neza tugenda dukomeza tugenda gutya nyine tubacenga kugeza igihe batazamenyera ibyari byo ko wabaye gucengeramo ntabwo yara kwihomesha ahandi gute rero nshaka kurarana nawe kamubesha ngo nagenda mu mahugurwa y'abapasiteri none twajya mu mahugurwa kujyana igisenge igera ku mazi tukabara nk'icyumweru ariko rero tuzazigora muri iyi nzu kiri kugwagwa hanyuma se buriya wamuganye ikibazo cy'ikiyorere nzabwira dirije abakorari aza asigare tambwira yuko nagiye mu mahugurwa amureberera kuri mwiza na urazi ikizungereza ngaho kiri mwiza ni wowe usete kiri gutwarwa na pasiteri mwiza ni pasiteri yake twaciye mu mafunzo meno zabaze gutubanaga nabo hari abadayimoni hari amajini hari imyuka mibi hari n'ibibazo by'abakiri wowe ukabikiza ubwora umurwanyi wabo pasiteri tukakibiki w'igipirata ariko bikomba nadusesa byose ni ibyisirega byose ni yare
ariko banuzera nta mpanuka zabaye mu muhanda muri kaburimbo. itegereza ubwiza bwawe budashira na mirongo. Ndagushimiye. Akamuza nako kunywa. Iki cyaka yibagiwe ubundi sano karahaba. Bra wasanga kana haruka utari wabikoze kwa. Pasteur nkabambuze inzoga mu nzu se. Oya tukazibu. Bari ba pasteur aho baraza. Ntabwo kapeti mitsingi se bakaba kasiko. Nzanire peti mitsingi. Itsinda ngira n'urukundo ruvanye. Bose baracyazi. Anzenga fasha. Karukoze nagati. Ariko ntiyigera amenya ko hano hageze hahinguka. Ntareba nta nahumuriro. Naringi se ngaragira namenye ko hageze hahinguka ikintu. Akafungoza n'abishinya byanya. Nawe ndabona uri umukoboyi. Uri pasteur bamuye inzoga. Chia oya. Ariko none rega natwe tuba tumaze kwibagirwa kunywa. Njye waciyazi mu macupa no mu birahure. Ngewe noneho Yes. Ni kwa mjira yangu man. Nako nasho nitsazwe nyene nako nzandika. Abimenye na itamvuga ati ngo ninzoga yakumenetse mu muhanda uri kuza. Ariko ugutere story. Igene mu yizoga. Njya kurari tara. Yo kubwiriza. Kona abantu bose bambaye dukariso. Ndabona bino n'ibiki. Kubira aganye babireba ganinzoga zandebe. Yo. Yebawe kabyera ko kararyoha hasubize nawe. Turangiza tuhita tujya kwimanyagura. Kwimanyagura. Nayo abakobwa takomereza ko tugere n'igisenyi ngo turabanza kamera hano akani turakamenya ngo tugeje. Se ko tuzamubesha ko tugiye muri. Nagara uyu munsi. Ayo. Turo yarahari baratuye tuzakora twibuke. Man. Urambitse ikirere munsi none. Uriya mugabo ko kahora nyine imitwe kanze murebe mwereke ko ibintu abamo byose mbese. Oh no! Kazaka kumerera nabi uragarutse. Nanjye na Diakoni hari agakofi yakuye muri Nigeria yarazanye. Kari turi kunywa. Ese naka ube ko gakofi uri kunywa imiti koko? Uriya sera we. Karyosha ariko kari no kubira. Iyo Diakoni burya ni umwana mwiza. Ukuri. Hana beza batambara. Yarambaye da. Tambara. Rambaye. Yego ndo barangaje ibyo bitugu. Tundi mwiza wamukwera. Yuno Diakoni avuye muri Nigeria zinaye kugira. None se. Diakoni umubyeyi. Muratangaje. Ntago ari bye. Bitsingi. Ntago Diakoni kugereka amaguru. Ese reka mbabaza izi nsengero zanyu zikora kuva ryari? Urareba twumvikane. Uruzi ko ibi bintu byose ntabizi imyaka yose umaze wigira gutya. Uruzi ko ntabizi neza. Urareba? Ntareba cyangwa urabona? Utekereza ko muri kimwe ibyo byose urumva ari iki cyambere? Urareba? Ntareba. Nta n'isoni kutareba. Baza ubyumvereza ko ndeba. Ni indaya yawe kujya muzana ntamunira mu mpayagume yanjye ajya nitwaza. Hasoni ni daya yawe y'ibisatsi niko nawe ntwari mvuga wowe uretse Benet kaza tuza Hasoni ariko pastor biki pastor windaya wahora uziko wowe rero uri kutera umunani uri kubyumva neza ndetse ndakura ngo ni murabi n'urahubuka ndavuze ngo